với ni atop ni alo ni tereng maya bultan main pakate te han soi kan dua china khan thu dik lo ti hi alare me maya session kan mang top do na thu dik lo atira ka dot kha kan te thu dik lovin kan thak ta thu dik lo ka rin chuwa sak zo donin ka sia first timer ni mana first timer hi ni e kha dampa bial tu zom tak po khan nang makal tlengin kan soi vedu chu MLA ni khan kum somthum apelora minister ni khan kan kum zat po zat lowa chu tiang din huna tang le ke ni thang tharte viewpoint hi chu inang lo leng ti ro chu lang thein ka han sia pui engineering college te Southern campus an boi pui lai te kan shelowa ni lowa voinia state university po hi he sarkar tar hian vaibel se somni paka chuang te me umai da ti kha kan soi tel du boka tin LOP hova kan pass ho dial dial le mokan ti FCAA la churan soi chele angreng de boksia kan ngai dan hi a inang lo nge moni te kan ti de umai maya tin kan soi chen khata han soi chen kan du chu pension chungchang first formulation kan soi khan thu dik lo soi ang hiala in chu kha oma kan data ka khoi changa kan lak nge ka shelowa pension revision hi sanga first formulation hi sanga first formulation a hian September ni kwa sang ni le som pakwa sang ni som pakwa order chu ani to a kum nga chung khan kum li chungin avain mi zakwa som sari paliti fel sakan ni he hi thu dikania kum khat le achan ve chungin he sarkar thar hian sing ni sanga le som thum pare ta ti fel sak chu kan soinon le duwa normal pension ti fel chung changa po khanin December sang ni som pare ta tanga sang ni som ni pathum December thang khan pariara kan chin fel kha sang khajare som thum pali ani lain no December atanga voini thenga kan chin fel za thi pariar chon sang ni za som li pakhat na ni apung lian hle ni tin ways and means advance chung chang kan soi kha vaibel che sang rup chuang la te khan min chuwa khoi data nge ka shelawa data kharon forsela ka sia so lo chuan kan finance ho tu ten hena tanga ka zona min chana chuan tun financial year a hian voi khat ma normal ways and means advance he sarkar hian ala avel lo ni sang ni som ni pali ni nga khan normal ways and means advance tum ni chi avel bokane ni thum le ni li chu kan soi chiang dua normal ways and means advance pla ma hian special draw fan hi an she thiam lo nge an she dik lo ti kha ka han soi dua thil tam tak a thale chia po mang amai ro chu voinia kan han soi atanga kan soi du chu kalo soi ve fo thina chu minimum government maximum governance ti lai central government laman awar pui da u hi man lelom ka ti me maya ma kan son in ka sia claim kan ring lel de me always and means advance kha sang ni som ni palin hi nga kan en kha chon vaibel sa sang ruk som ni pangar supplementary demand kan nei kha ho eng zan ne kan lak jo ka soi chuak lo maya ways and means advance chung chang kha lo en non le ni sela kan sum din hun hi thalo ti hi chu alang renga kan budget a hian hei amu thei veka kum ni sarkar awanga siam that thei ani lem lova amai ro chu a realistic ta dewa kan din mun kha ngai kan muta chu wang chuan thaphan na chang te po kan seta ni in ka sia alomom hle in ka sia voinia kan ramina mo nia ka sia chu le khathiam anga ina sia le a solution sia kan mamo ni a problem khe thei le khathiam kan ngamo kan nga lu tu khi kan boina ni in ka sia kan har sat na to kan soi furmaya number kan soi chia ma chu ti chuan an ti diklo kan te a solve dan tur a pumpel dan tur le siam that dan tur soi reng om lo mai hi kan rama education level hi asoi asil chiang le in ka sia chu kan soi dua he realistic data hi kan thir chuan kan GSDP data te kan en chuan a ma te chuan in kumnga chunga kan budget estimate khan kan fiscal deficit kha 3 vai khat ma kai lewani 2.08 to 2.5% in kara projection kan siamane RE alo chua khan 7 to 8.5 in kara kanom tluan parane actual alo chuak le chang page 1.7 vela de bokanom nge ni chu chuan in kan fiscal discipline thatlo zia a khil chiang in ka sia mason na ero nikuma po khan
GSDP han niam khan 4.8 ta tang khan 7 akaya kuminaria sang kan tiviau amar cha tu wa tang 8.5 fa kai lai khan kan soilo a realistic data zo ka kha budget a mi puiten he budget voinia phar atang hianin adiglam hoin kan thirta ni ina langa chu chu alom ompo katia data digzok rintlak zok thazok kan nei deu theina turin sarkarin ma alak zel po ka han beiseya voinia kan mo chu corrective measures ani corrective constructive criticism kan mo a chutiang bokina corrective measures hi ngai to na kan nei tel lo chuan omzia nei don lova kan soi fo chin chu kan revenue source kan revenue envelope kan ti chinete kan resource envelope hi kan sia na nga ya tuna sarkarin ti pun lo a han ti ringot po hi ngai to na sen na tham ni in ka sia tunan claim angreng sia kan fiscal discipline siam thatna ta na kan en mai hian tun kum ni kalta bi ka kan sum man na sang te ka han thir hian alung oi khak kan ti rualin engtinia kan ngayang kan selem lova capital expenditure bi kan man na sumpu kha kan soi tamboka saski hi bible se sang thum zet don chu approve alo ni ta na birthday ne sit te sumpu kherlowa po central scheme noi sanga kan scheme moranga kan sum man dan hi kan la khom atanga kan analyze mai hian agri analyze sector a hian noi sing ni sang ni zakwa somnga pakwa te me mai manral te mai ila allocation pek felto alonia heng jinga hian chi sang atangina nia social spending hi kan la nei lian maya heng jinga chon om tak ta chu omang health and family welfare a hian voini thenga sen so to capital expenditure big ngau ni tuna ka soi hi chu revenue expenditure ni lovin saski te khang nabar te UIDF kan ti te PMJVK te nesis OTRI te le khang sang atanga kan la khoma hian health and family welfare a hian noi singthum sang khazani somruk pasari te me umai allocation pek ani to a heiba ka hian jaika loan vaibel se sari noi sing sari la ombok cheu ani hemi ba ka hian school education le higher and technical education a hian noi sing khat sang li zakwa som sari pasari te me umai kum ni chungin man ani taboka heng ba ka hian les dia thalai te tan hian noi sang thum zanga sports and youth services a hian noi sangria zakwa som ni parukum ni chungin man le ani toa heng hi social infrastructure building atana consum central te ania adot le chon economic services kan highlight le do heta hian tourism hi kan mangna ngareng khop maya kan muna source sang te so des the sun te nyanga prasat te ponyanga saski te le danga tang hian voini thlenga kan mu to hi noi sing li sang kwa za thum som nga atling to ne tourism arengot hian hei hian tourism lama na sa taka min boost po kan be se ya PWD hian noi sing khat sang thum za noi sing khat sang thum som pathum le noi som kwa pakhat te me umai man ani to hengi budgetary allocation pia lama source danga tanga kan loan lak tele mun sang tanga kan sum sen to dan analysis ka siam tangin ani a PHE department a hian noi sing ni sanga za sari le som paruk chuang ani to a PNE a hian noi sing ni sanga somruk pakhat za somruk pakhat noi sing ni sanga za somruk pakhat hemi ba ka hian tuirini 24 megawatt a hian EAP tan noi sing ruk sang ni chuang puk tumek ani bokani kha chuan hemi ba ka hian in general services a consum sen so hi han clear le tai economic services nen hen enta ila general services a hian consum sen so to zong hi GAD te mayang general administration big de ngau tin zona sarkar insiam thatna na kan man ho hi noi singli sang ni le za chuang ania hemi ba ka het UDNPA urban development and poverty alleviation noya hian capital spending kan nei to zong hi noi singa za somnga pakwa le noi sari ating to ni hengi kan sum mandan sang te ani hloma heta tanga lang theirenga chu general administration a hian kan sum pu vaibel se sangthum zanga vela tanga sang khazani chuang hi general administration a more than 35% don hi kan lapmang ti na ne economic services sa kan sum man hi alabei tham angreng viau maya social spending anasa boka chu wang chuan tu na kan mo chu sum tho chuan ni
mi pui po kanin zirti rangaya heram hian hetianga suma mangani chuan alang lu na konga po mi pui po kanin phalza wangaya heng sum man na sang han soi hian saski te po kan soya capital ani reng em ti kha oma ni e capital expenditure nin ka sia kanen ve thuak thuaka kan scheme sang a hian deputy speaker antinan strengthening of transformation and transmission power system in Mizoram ti te hi noi sangli zare somriat pasari te lo nia heng ba ka hen PNE ringota hianin noi sang sing hi sang chuang te meu da ania transformer thar thlang na po hi noi sang ni chuang da ani towa ring synchronization 132 kV ringot poi phase 2 zo ani towa tuiri ala tang hian evacuation line noi sang ni zare le pariat te meu mai second evacuation line tan manani to boka hetiang ba ka hian man to tak tak enge mozat noi sang tel man hi investment ti to ani kum ni chung hian heng hian kan transmission power transmission loss kan nei ang chi zong zong te hi commercial loss hi ati kiam chuan si lo chuan har sat na lian pui recruitment manpower kan in dai lo te kan soi zel box ya chu chuan a ken tela chuan office te a be bom zong zong khania mi pui poi ngai dan kan thlang ngai chu kan emele ten hena kan thlen chu building hall football stadium ti vel ringot ania hei hian in eng eile barma min pedon silova henga kan sum sen zar ve don kali awi om ka ti em maya chu wang chon kan priority hi kan set dik anga yani heng kan sum man to zong zong i PH a te po hian thirila tam fal em maya aizol water supply scheme ringota po hian noi sangria chuang handa belan nia lungle a te po noi sanga zaruk chuang handa belan nia heng zong zong hianin heng kan losses hi min make up chuan silo chuan kan revenue expenditure hian punlam adai deu dewanga tu na tanga kum ngalom le tura hi chuan capital expenditure tur hi kan nei to don lo ni ina langa chu wang chon voinia kan investment a hianin nasataka revenue return on interest min pek let ngei po ka be seya za somria chuang a hi chuan phelsin omlo capital hlom hlang le revenue source thlang thei tur ni wangin voinia heng budget ron pharte malte te han chip manani siro pu deputy speaker karon thopani ti karon soyani lo me